Amakuru ki muri Rugubi dusigiye muri weekend. Duhereye hano iwacu mu rw'imisozi igihumbi rutamirijwe ibyiza ingagi n'inseko zirenga igihumbi rwa Rugubi. Rwanda Rugby Men's 15th National League 2025 yarakomezaga yarigeze ku munsi wayo wa munani, aho hari hateganyijwe imikino isaga 5 ariko hakaza kuba 2 bitewe n'ibibazo bigiye bitandukanye biri muri iyi shampiyona na kwita subikwa ligue. UR ndetse na GTC bikomeje kuba ingorabahizi kugaragara muri iri rushanwa, aho bamwe batarakina n'umukino n'umwe kubera ibibazo by'abanyeshuri bataragera mu bigo byabo kubera yuko bose bari muri vacances. Ariko bikubitiye ku ikipe ya Muhanga Thunders yari kwerekeza mu karere ka Burera, aho yari gukina na Burera Tigers. Ku munota wa nyuma yaje gusubika umukino bitewe n'amikoro, aho bamwe bavuga bati twebwe amafaranga federasiyo duhereza ntago awanyije n'itike yatugeza i Burera, bityo baza gusubika umukino wari kubahuza na Burera Tigers. Ariko federasiyo yanzuye yuko ikipe ya Muhanga Thunders iterwa maga y'amanota 28 ndetse ikipe yateye maga ikaza guhabwa amanota 5 ngendeye kuri CMS yahandi uko babara amanota. Dukubitiye ku mikino yaje kubera i Kigali muri Camp Kigali guhera isaa 8:30 rwari rwambikanye hagati ya Kigali Sharks ndetse na Rwamagana Hippos, aho haje kugaragara isomo rikomeye muri shampiyona y'u Rwanda, kuko n'ubwa mbere mu mateka amanota nk'aya ngaya abonetse muri iyi shampiyona. Babwira yuko Kigali Sharks yaje gutsinda amanota 138 ku manota 3 ya Rwamagana, ibintu bitari bisanzwe mu mateka, bigaragaza yuko amakipe nk'aya ngaya yagakwiye kuba ari mu cyiciro cya kabiri. Ni nako kandi byaje kuba isaa 9:30 ikipe ya Rufakagugu yari iri kugaragaza itandukaniro mu mikinire ndetse n'imitsindire. Kuri ubu yahuye n'ikipe ya mbere mu Rwanda, aho yaje gutsindwa na Lion de Fer amanota 101 ku manota 6. Bikomeje kugorana muri Pool B, aho amakipe akomeje kwanikirwa atangiye gutsindwa nko muri basket bimwe bita trashifre. Ni nako kandi muri Pool A byakomeje kugorana kugeza ubu ngubu hamaze gukinwa imikino 2 yonyine. Dukubitiye mu yandi makuru tukerekeza mu gihugu cya Uganda, muri babana batarengeje imyaka 18 bari berekeje mu gihugu cya Uganda i Kampala ku kibuga cya Kyadondo Rugby Club. Baje gutsindwa bose bageze ku mukino wa nyuma. Mbibutsa yuko bari mu irushanwa rya Maflo International Rugby Sevens mu gihugu cya Uganda. Ariko agashya kaje kugaragara nuko bamwe bahawe amafaranga abandi ntibayahabwa, bityo federasiyo iza gupostinga ivuga yuko yatanze ubufasha 100% kuri ayo makipe, kandi ari amakipe atarahawe ubufasha nk'ubwo ayandi bwabonye. Dukomereje muri icyo gihugu cya Uganda Nairo Special Sevens iraza gukomeza muri iyi weekend, aho iraza kwerekeza mu karere ka Kabare cyangwa se mu ntara ya Kabare ku tariki 20 ndetse 21 igasozwa. Mbibutsa yuko abanyarwanda harimo Harerimana Robert, Kunesha Nukwayo Shalom ndetse na Kayihura Johnson kinira Jinja Hippos baraza kuba bose bari kuri iyo liste nibidahinduka ku munota wa nyuma. Banyarwanda muze twifatanye n'aba banyarwanda bacu baduhagarariye neza muri aya series, tubabe hafi kubera yuko hano Kabare ni hafi cyane. Dukomereje mu gihugu cya Kenya muri Ndala Sevens, yariyo 7 series ya nyuma muri Sport Pesa mu gihugu cya Kenya muri Kenya Union.
Lions Sevens, aho KCB yaje gutsinda ikipe ya Kabras Sugars ku mukino wa nyuma, ni nako kandi yaje kuba ikipe y'irushanwa. Dukomereje hakurya ya East Africa tukerekeza mu gihugu cya South Africa. Byari bicika, byari amateka akomeye kuko bwari ubwa mbere ikipe ya South Africa yihanije ikipe mu mikino ya The Rugby Championship. Ikipe ya South Africa yatsinze ikipe ya All Blacks amanota 43 ku manota 10 mu manota atarigeze abaho kuko bwari ubwa mbere muri Freedom Cup. Na mu gihe ikipe ya Australia iwayo nayo yaje gutsindwa na Los Pumas amanota 28 ku manota 26. Icyo cyari igikombe cya The Rugby Championship. Dukomereje muri South Africa muri Carling Cup, ni nako kandi bari bageze muri semifinali. Lions yaje gutsinda Bollard amanota 67 ku manota 19, mu gihe Griquas yaje gutsinda ikipe ya Cheetah amanota 25 ku manota 8. Dukomereje mu gikombe cy'isi kiri kuba kuri iyi nshuro, aho byari bigeze aho rukomeye mu mikino ya quarter finals. Ikipe ya South Africa yaje guhura n'uruva gusenya. Abari n'abategarugori ba All Blacks bihimurira kuri basaza babo, aho baje gutsinda South Africa amanota 46 ku manota 17. Bibutsa yuko South Africa bwari ubwa mbere yarigeze muri quarter finals, aho yaje no kwisanga mu myanya 10 y'abayoboye urutonde ngaruka kwezi rwa World Rugby ranking. Ni nako kandi mu yindi mikino Canada yaje gutsinda Australia amanota 46 ku manota 5. Ubufaransa mu mukino utari woroshye bwaje gutsinda Ireland amanota 18 ku manota 13. Ni nako kandi mu mukino wa nyuma Ubwongereza bwaje gutsinda Scotland amanota 40 ku manota 8. Dusimbukiye muri top 14 naho yarigeze ku munsi wayo wa kabiri. Ikipe ya Toulouse ni champion wa top 14 mu mwaka washize yaje gutsinda ikipe ya Perpignan amanota 31 ku manota 13, mu gihe RC Tours yaje gutsinda bigoranye Castres Olympique amanota 16 ku manota 12. Mbibutsa yuko haje kuba n'indi mikino igiye itandukanye, ariko yose ntago twayigarukaho kuko yari myinshi. Kuri journée ya kabiri ikipe ya Hull Rugby niyoboye urutonde n'amanota 9, igakurikirwa na Toulouse ifite amanota 9, mu gihe ku mwanya wa nyuma tuhasanga ASM Clermont n'ubusa. Mu USA Montauban nayo iri ku mwanya wa nyuma n'amanota ubusa. Bibutsa ko mu ijoro ryaraye ritambutse ikipe ya USA Eagle Rugby yaraye ibonye qualification yo kwerekeza mu gikombe cy'isi kizaba muri 2027, itsinze Samoa amanota 29 ku manota 13 mu gikombe cya Pacific Nation Cup round 3.